нашу историю, и мы поверим в тебя, и мы поддержим тебя. И тем не менее мы собрались здесь, чтобы повлиять на это решение, чтобы сказать: спасите Новороссию! Россия, спаси русский мир! Latvijā Dugiņas pēdējo gadu laikā nav bijis, bet pirms 2 gadiem prezentēt savu 11. vēstures grāmatu, kurā slavināts Staļins, ieradās Duginam tūs sabiedrotājs vēsturnieks Nikolais Starikovs. Uz Latviju viņu aicināja organizācija formāt A3. Давайте не будем черной краской с головы до ног мазать одно и идеализировать другое. Ведь латыши, войдя в состав Советского Союза, в численности увеличились, а не сократились. И после того, как Латвия стала свободной да нельзя, почему-то 500-600 тысяч латышей посчитали для себя за благо ее покинуть. А на мой взгляд, все оценивать надо по результату. Если создается страна, в которой хорошо жить народу, народ там размножается, старается там жить, заводить детей и жениться. Если же создается страна, в которой много свободы, но жить в ней никто не хочет, то нафига такое нужно? Uzstājoties Radio Baltkom, Starikovs ironizēja, ka Krievija pēc kara ar Zviedriju 18. gadsimtā Latvijas teritorijas atpirkusi par 2 miljoniem zelta monētu. Tāpēc Baltijas valstīm drīzāk būtu bijis jāpiemaksā par izstāšanos no PSRS, nevis jāvaino Krieviju оккупācijā. Представим, что вы владелец квартиры. Вы, к сожалению, тяжело заболели, лежали в больнице. И пока вы вернулись домой, вдруг выяснилось, что одна из комнат вашей квартиры признана независимой квартирой. На основании непонятно чего, какие-то ордеры выписали, вы начинаете восстанавливать справедливость, вы возвращаете себе эту комнату, скажите, пожалуйста, жильцы ее будут, наверное, недовольны? Будут, конечно, но вопрос, на какой момент законность мы говорим. Поэтому я предлагаю вот этот вопрос отложить в сторону. С моей точки зрения, никакой оккупации, конечно, не было. Это смешно говорить, вообще о оккупации говорить. Uz vēsturnieku Starikovu uzstāšanos Rīgā viesnīcā Tallink ieradās arī tolaik vēl valsts kontrolieri Ingūna Sudraba. Intervijā Latvijas avīzē Sudraba toreiz teica, ka gribējusi oriģinālā klātienē dzirdēt, kā šis cilvēks argumentēti izklāsta savu viedokli. Sudrabs kundze, mēs gribējām pajautāt par formātu A3. Pirms kāda laika jūs bijāt uz Starikova kunga pasākumu pirms 2 gadiem. Nevarēšu tagad laikam atbildēt uzreiz jums. Sudrabs kundze, par Starikovu kungu. Es atvainojos ļoti. Nav ziņu, kas apstiprinātu, ka Starikovs un Dugins būtu iekļauti Schengens melnajā sarakstā, kas liektu viņiem iebraukšanu Eiropā. Vēl maijā viņi abi brīvi ieradās Somijā uz vietējā antifašistu līdera Johana Bekmena organizētu sanāksmi. Bekmens regulāri apmeklē antifašistu 16. marta mītiņus Rīgā. Mūsu amatpersonas neatklāja, vai Kremļa ideologiem ir liekta iebraukšana Latvijā, bet ja Dugins izrādītu vēlmi mūsu valstī iebraukt, visticamāk, to viņam liektu darīt. Jūsuprāt, ja viņš gribētu braukt uz Latviju, viņu vajadzētu laist iekšā? Nekādā gadījumā jābūt būtu melnajā sarakstā. Būtu jābūt, viņš ir vai nav tur? Nu, to es sarakstus nestādu. Tā kā tas jāprasa ārlietu ministrijai un iekšlietu ministrijai. Jūsuprāt, viņam tur vajadzētu būt visticamāk? Manuprāt, jā, jo viņš ir pietuvinātā persona Putinam. Jūsuprāt, ja šādam cilvēkam būtu vēlme braukt uz Latviju, būtu jādomāt par viņu iekļaušanu? Pilnīgi noteikti. Не мы стали давить других людей по признаку языка, расы, культуры, ориентации. Мы были готовы принять Украину, если бы нам дали возможность быть там русскими. Но нас лишили этой возможности. Не мы начали эту войну, но мы ее закончим, когда мы победим. Слава России! Слава Новороссии! Слава великому русскому народу и его героям!